Kakanhuan Green Tech Foundation kelalit ya kendo yung Menteri Ketenat Jenguk Kai Pertai Timothy Dishira ban penpau kejeng persya halo kejeng temu ke sarkar ban aiwai kejaka kebayak kumahan repunrew akar harut kapung umyam sya kakanhuan Tata Group IHCL. Hakan kejeng kendo ke Green Tech Foundation kala IT ke dorkas ban penrem ya ketong jeng ke sarkar ban ailat gi he corporate ban pensenudur ya kejeng itenat jeng kapung umyam. Kakanhuan ke penpau bagajing temu ban shna ya ka luxury 5-star resort bat ka spa hagan ka jaka kan kata ka mariang kam tama bal kentup lang ya ka nong lompong deng hagan ka jing aiwai. Ucaman ke Green Tech Foundation uba H ban Seudor Nonglang ula pensyai ba kakanhuan ka don ni saki leng ba ka RTI ka ba ka syai ba ka consent to establish CTE kala kentup lang ru ya ka nong lompong deng. Da ka bakadaw bagalong ka basngusi bat pala bawat menteri ru TBA helor kani. Mereka foundation ka kransyai badiban penduk no ya kani ka project lem kumta ka foundation kan syem dagi senjam ki bating e. Ya tu ya pi kabalingo kalong ba wat tourism minister tip ba ya utai udolenong hang tei hapopong umyam laai sya kini kita tagaru. Udah ong ini bat ngihaban sai mentara ka RTI ngong bapet ka RTI la pen isai la kadaw baka CTE kabangi ngiyo nang tei na po Megla State Pollution Control Board ngiyo ka CTE ba kata ka jaka ka exact location uday ba kaway naki uday udolenong lumpong deng island ang tei po umyam. Di kanay kalong ka ba ngusi bat ka ba let's say ka ba pala ka bang ilaban ong kumno what tourism minister tip ya kanay tinakaliang jong ngiting ilakran na kabasyay call off ya katay project scrap ya ka kontrak ka ba PI lim kumta ngin syem nakisenjam kibakam ting nang ni syakmat banakaliang jong tourism minister ilaong yangi bamarmar in sa alumno kamiting namar ngilong petsa kani ka kam hang tayo po umyam takalong very sensitive but kani ka issue ka kam yap ngin yakran try muluk ngin yakran ijaj benrew ngin yakran syu yakai lada yakijaka kiputa jungi ngila syaban lilam katu kilale ban persyang ban nyom ban thom da kabor ya ka klaunong flamai la sing suri hang tai ngila yang man yale kide kini kiju kibreu menta kiba persyang ban wara biang ki corporate ban wan ban thom da kabor sai ko umyam ka umyam kala itanat lupa nginum don kam ni kran sipun ke ka umyam ka don kam ya ka benta bangin ai ya kata kadawai bakan koj bakan kya ya kanika nyut na sorselong na wa am serpi na wa am khra kisim kido penat hang tai kidon kam menta yang i bangin yada utayu island hang tele uday ko mangilong uday jaka syong ri jong kisim kido but kata jaka ka padang baju kini ki migratory bats aquatic life hang tay mata ki sofa do kata facilitation ka bajar kai ka sedimentation ka bajar kai kini ki bro menta ajaka bakin penkhoj bakin yada ya kata ka pung umyam ka ba itanat ka ba bananam ka jongi ka hydro project ka ba he ki wanra asnon ki corporate ban pha penpra ban pha penjot ban thom na ka bor kum ginong syong kapor kala dei ba kasur ka di ban mi ngim dai ban susah bakin le bakin thom da kabor kat ka bakimon gini ki bro ile pinda yu pinda pai bha manta ya ka ka bakini ki persang ki wan ra ba ye kini ki spa ki company ki ba he ban thom bi da kabor ya ki jaka ki ba itanat ya ki jaka ki ba terpang ya ki jaka ki bangidon kaman preserve ban protect kita ki forest dim forest kita ki wa ki balong khut te kapor nganong pi kala dai bat ngisukan tu bat kawai ka khubor si paj bang syuka banong kum mangilayang ayangi ke jengkersan tang kawai ngi syuka ban pentikna yapi lada long sa kumno ro MTM ya kanek project lada kapor ka dawa yangi da kino ki senjam ki bakam ting ki bapin pajmat ngilong ki bala kloy nagal yang jong grentek sai sisen call off this project withdraw ya kanek kontrak lim kumta nang ni syakmat penyui kiai senjam kiba upaj ba bat unong syong senong ula bitar ula sat bat ula unsa syem ya karai